program in that me Dika and Sanna Mako Asori Mako put them in quality, you know. You put a quality already as I know Pasole. The voice of a family free one I know Pasole. And Asenkoma Asene RC Primary. Omanya mfinshama akuma kwa duosia 60 years. Nyamianum ni kreni school no fiti class 1. Dikosi classes there eye oyala oye. Uhwe inside ne so masese compound ne kama. Na baby a KG 14 asua de. Eho na Asem ne wo no. 60 years school. They say, "Oma we die ye de ano fufa de wo sa mano fanfa be yi radia ye ah mano fanfa be da mi nyame ase o e otumfo ade mano fanfa be da mi nyame ase." Hey, amanyofo ne de o man na hwo mo nsa so mo nya o man no aye mo mutumi so mo nya o man no o adwen se woman no wom de ba fifa ye ho saa na nkase ne senti se keji dan e dan ankwada nketenkete 24 class 4 5 klai ayi 4 years 5 years 3 years 2 years ebe tenema sua de na ye si dan no ye dato no 10 good years ano fanfa be mi nyame ayo me ne mano fanfa bada me nyame ase na wo MP DC minister president no sanka ukrom enanka ye saa bra wo ko school identity aba be ye panyini bi sei no enanka do fa saa ohaw ni mu a enti nka nyame be ye wadom enka nyame be ka saa ofudua pantimi mpiam na bra be pani sei asene kro no kuta enipadom over 10,000 4 years bi omoto aba enti nipa 10,000 no enti edan kwa na enti asia keji dan yentumi sima a whole school keji dan ya jai keji block ato no mo getting to 10 good years obi amfi ena ko he dan na sede na nampacho show video no mamwai oko he dan na sede tie no na sede esu afua ye kusu no asene RC yai asene RC edana down mo obi anya na dwen so obekọ ho obi amo ho wa ena dan si ono na essay enye dan po eno kra men kan say mo si dan no ya to foundation no mo flow so ye no your friend say lent ana say lent o de me pa cho say o tie radio ya di me cho Facebook live ya to blocks no 1 2 3 4 5 ya to blocks no 1 2 3 4 5 ena e form de enso kan ho ena ye flow so kama ena dan ya wo show Facebook live ye dat one mo getting to 10 years asene RC etiba ye 10 years ni no enkwada afa asene RC ni na wo mu ni dan pa bitim se kejifo ena edan so fukusu wow me pacho di macho Facebook live search Ahenkan 93.3 FM ano fanfa be yimi nyame ayo ye di ano fanfa be fa senefo ho NPP aban ye to aba ye to ma yembum ano fanfa be fa senefo ho astro telefono ebu akemo be si nei Boshe bebregu owom yeye. Asene RCKG is on your screen. Brabehwe KG dan yesi ye dato. Yen kan hwintro bia
obian so ma wo ye hwe ene agya to no na eye waste meanwhile nkoda ne ba bi omoti sua de enye enu nti school no aye say emfinsha duosia 60 years no omanya no 60 years na omanya no wo mu begina so apesika ade asika gitan e wo mu say na ye bo achichiro man but eni kwan say kwa akodu sabre eni kwan say kwa akodu sei nka sense school fosi dan empo abai say school dan na teacher ni ana school ni bia ni right so be renovation e wo dan no ho e ya ban na say de but ye hwe de ekoso ye jai dan na to no mo almost 10 years enu nti omo hwe se de nkwada no so asetena ete na eha wo mo pa enu nti omo be piska 60 years no wo mo de be piska asidan no keji dan na ma school for no uko country bi so a say wo ma target ade bia ya manaso aba ama empo sa uko school a ye san tua oka uko school ye san tua oka o edanya otimu sua de say de education system ne tie yo kwan twa e kwan de obi twa Asem ano pemini school ni mpenfo ba bedi nkomo efa anniversary no mu bedi no ene botaw mu de asi omani so mo peso mu si keji dan ema asene RC primary no ye ni omodi enna ho nkomo tie nche mo be join me live of studio entino bomodin adi mechi Facebook live obehwehwe Ahenkan 93.3 FM Ahenkan 93.3 FM na ye no abumahwe said ye edan bobre etesisi yi tino ba answer na meko asene RC no my meko achimodan rep your party clean up exercise party NPP NDC CPP DDP EDD GZT womu na kan bom ye ensiesie e wa achim odan ebinsi da nyame nhira wo yansu ewia de ho beba ko gym yansu ewia ye de ho beba ko gym ana ba achima menti adobo adu a press station achi beton saka kokote enu ani sa metata so kalabo bi bibia wa o munya de me ni abre menti abozeke enu ti ma wo baby o fra abozeke ma me na wo mi tie tu me menta ni ku kwati ye be tie program na mi Dika ansanna mako asori amakwase mbu de me kwati no ku de kwati o be tie na akwasori ni po se me pamodi free ho ata akwasori Jari no bobo mia minimalada Sensuna papa mia minimo kese Tide razo no becho I'll to you my bro Mini baby I'm a mother Today I'm yo I'll bet to you jay Mini baby my bro Mini baby I'm a mother Today I'm yo I'll to aye won baby obi wada ya te mame nko amaso me ko achimodan rep your party clean up exercise obo good morning kusi boko de oh nyame adom na wonso e boko wakodu ono oh yes ya bedu hanada enti o ma start adwuma no oh o ma chase ye se wo hwe time no a o de mame ma tiefo nyina akwa ba me mo ma timfamra atim odan honomo ene the capital town edema municipality we nje honomo na ene yehia mu wa hanomo a sabe ye Dika aye hu dida abohu dewuru no ano ene ena ebre no aso na sabe nsese ne tie no omo ye se nonso pepepe
ɛna wɔn bi hyɛ mu wɔ ha no mo media na me feel so Ghana time deɛ no so ne more no bi ama but ɔmo Dika kra bi du ha no before 7 no a ɔmo ɛhyɛ yɛ no enti me no kasa deɛ yɛhunu Zoom lion for ha political parties no so yɛhunu bi no wɔ ha no mo a dwumadie no ku so ɛkɔ so kama bambɔfoɔ no bi nso wɔ mu 11 anti parties no bia hyɛ na tadeɛ sɛ de bɛyɛ ɔbɛhu sɛ me party ana okay nti initially ni saa no me yɛsɛ nkɔmbɛyɛ no ba me bɛdu ha no deɛ minimum ara but me hyɛ dan hu sɛ we hyɛ NPP we hyɛ NDC ana sɛ political party fufuo bi atare a ɔmo a me hu ɔmo ha no obi ahyɛ ni si atare ni ɔto sɛ ɔhyɛ ɔbɛyɛ comfortable no wetimi dia yɛ adwuma no ɛno na most of them no ɔmo hyɛ yɛ wɔ ha no mo na no ntom bɛ dan hu sɛ bia party ama party we by na yɛtwenanim sanse yɛ adepa ojo na ha ne ya manikuro so ya sɛ enti mi hunu mɔka me mahunu no ɛmfa ho ne atare ɛhyɛ no me hunu dansa mahunu no enti ɔmo ni ɔmo ho uyi sɛ ɔmo anhyɛ ɔmo atade na ɔmo ni ɔmo ho enti ɛno deɛ me hunu sɛ nhyɛ da nyɛ problem be breeze a and already no NDC ankasa so ɔmo wɔ program bi wɔ ha no mo ene na hu sɛ me ba no na ɔmo nso ahyehyɛ mfidi a wotumi sɛ flow to say I don't really know but me hu sɛ ɔmo nso so hyehyɛ ɔmo ntade ana work bi kɔ so kakra okay na ayi obo so far wo hwɛ nipa wɔ no ma wo do ne bubom dodo bɛyɛ sɛn oh nipa me mahu ɔmo wɔ ha sisi adeɛ sɛ o ka sɛ me nkan wɔ mo yes yeah me wi am ba hɔ ntino menko kafra bi ya kan bi life nipa mahu ɔmo wɔ ha no sɛ o ka sɛ me nkan ɔmo a ɛbɛ den kakra ɔmo do song so now no yeah to sadia from we nya medru ha no sɛ time wum still nti ɔmo betumi aba na afei ɛni so ade hu sɛ yɛ pɛsi clean yɛn so that is wɔ ha no ebetumi aba mu wɔ ha no mo pɛpɛ na me no ka sɛ deɛ organizers no me wɔ convene na nankasa ha densa wɔ ha so ɛna me nya moka ɛso so ɛwɔ ha no mo a ɛwɔ sɛ me nim sɛ na me no ɔmo kasa o sɛ wo no ɔmo kasa na me fama wɔ mo okay oni ɔmo kasa na nso me ntoa so okay ti me sha say the free moka hɔ yemi abema moka Nicholas Moka Royal Boss or yeah one of the organizers or sansi and semtroni nti I was say or church mu train the ntia ene we pm wa ha no nti mi abema we over to you yo meda wa sebebre na mechia Ahenkan HF4 ni na me gidi say we nya de fofra bi nsi da wo ye mamu ha no mo na oman no ebra so say ye ka asem a boni fra bi consistency ye betimi adi so na enye dako so na ye expect say dako na ye de cost change the cost here e be take time e much education na clean up exercise no we your friend no less clean ye invite atun safre amayofo ankran ready for there's a GPRT for ambulance be na ba o share your organization where your fire service for ba immigration officers abedu ambulance for ba bedru other department assembly for cry in their numbers na zoom lion cry there and your wa ni tua ha ni na ye ma a mu na no eye adwuma piti ba bia enti eye very very encouraging say people are committed so an ya na ka say Ghana na ye nya de na Ghana ha nye yan kasa no because wo ye frek say brabe pra no ka obaya na so an enti no say wo unye committed unye patriotic so wo be si ho ma wo man aye bibi dia boa wo man na e ba se ye ka Ghana temo a na me fo say wo no kasa kra no bi za ho say na me mpo kra de every clean up kra bitimi ba ya na enti bia so se ye koso hye ye ho crying agraba fo etien omo ye adwuma omo de na essential service enti omo say de be che omo ase nanso nyomu ni na wo senka omo nya nipa bi be support so ho na kakra ye ya ye pese Ghana ye disama no ne ye pese Ghana ye pese fe te bia nkura kasia agidi wo wiase no mu ade nanso yen kasa yesu ne tesai so yen kasa ne ye beye it way a very good initiative ye de aba ye bompa ye say sanya ya so mu fitiase ye bekọ so aso mu a ai ne kakra na chimi aboa na odan ate mame nka bibi nchew say odan yetimi satis sa ye yastic way am odan tre ne ye gatis mu ye kama obi de odan be twa ba bi fompoa what you say na mpo na kwese Ghana bo beka odan na de we hyase o no du odan kona kwhwe ena ebinu mutumi ka doma no mu ni ade se hoye ni ka bo abofra what you say ye yo mo gate so wahu enti no bra so se Ghana ko ye jai kasa no na ye kasa ye di ensa e so man ni mu se yan ye dia na ye ade no se ne ye pe no no na yan ye dia obi ameye enti we are centroni
Oshe almost yes, that's why I say we are part of organizers, this we say political parties and I'm later and almost institutions in the academy, but Oshe headline we need a political parties. Why, oh baby? Well, it's a political party, it's a cast of politics, you know, so now, on mine, a Jama political party is not better, no question I'm sure. The Jama political party is not better, whether MPP or NDC, you know how I do my thing. So you Japa of mine, yes, and so forth, yeah, 24, yeah, driver 4, yes, yeah, Jama made your mama your 4, or mine on better, and I was up, BB and your monitor. Now you also a show crying, no more Chiani at no more. Omoya then Yanka and found it there. Yank to Memophone belong to that party. I was here, yeah, and you catch your woman. So say, Yan, you. So what I said, and she can be said the power of the people is more powerful than the people in power. Sure. It's today to Memophone, I can't say, I was some of your funny yes and a year. It's your chrono, a munti. Am I your former mayor? Not a young woman, your four now. What are they telling us? It means they are not here to build the constituency, they are not here to build the district, to build the municipality. And I was saying to me, of course, we show them cry and say, where are they kind? You ain't home in their numbers. But citizens, Nankasaba, institutions, Naba. Where are the parties? If you can remember, you to start the Frey MP, you to start the Frey Municipal Assembly, CEO, you to start the Frey Ada in Penufua, yes, Omunyam Mai, it's Yem Pen, Temu, and contribution idea, Omo man, as I say, but say, Omugusu, Omugusu, being home 101, as I said, oh, the American catcher will say, Jumediano, in Sunday at Tunes after Mokwana, so say, was be an eba, because the Brina was scheduled. Ofo bi say the MP MC in coordinator coordinating director it could be so representing or MC or whoever. And now say penifo no nyema bebre djuma mu ni ade but say be say or our tree one kwa ne woman kata akọ nti no when be representing other dignitaries no when be representing woman so you buy a euro no you bo we ni we mu ha bebre na so eni ha no mo nti we can say we no enye dedi kan okay so we no enye dedi kan because the mre and the chairman, that the men are any man. Into young pray and Castle, or Mamba, not to say your mum, mine, and Cosmo. Nemomuno, Yabakosaka will say, Kakanka Kennedy be your mine. Nasa or Munquani, Jamo Munchmin. Mrs. Yan almost one Suma, a bear, and you know what's in any kaboom. Into Munshan and so say, Yako and Nimno. Next time, Miss Yetis and Visa Baswa, the Yentimin Bampa, Yen Tunka, Yentimin Bampa, Yen Kabibi. So, the young will say, oh, say now, at the end of the year. So, I say, you at the Chimus and Mobian Casade, and said, you shouldn't be Kaka, the day is still young, and she, or we now compare her and Chamco conclude the other one, or Baby P. Hanno, and she, young was one watching him, whilst a man so I could she may call convene an Ankasanka, or many one of the organizers, Nicholas Moka, or Junior Royal Boss, and the Nicobon community convene and also a daily so being a G, honorable dancer, and I don't know friend or bring a Bema, Memo Chama, Ahenkan. Yeah, Obi. Okay, we, everyone say, when this was different, say, I have the practical thing, no, and it's what you say, a Bemukaka. Yamiadom, me share, me say, I was a Krogumi, me share institutions now, Amabana, Meniaki, and Michelle himself police over. Any other institutions I have chosen from about meaning say BNI for sorry, NID, formerly BNI for so we feed a call Bibia or Timia, meaning say a year will come meaning say a month for be women not also a quite sorry in but so far the men who are very encouraging. Jumla and for by year pa that almost empty any current district leaders and I say Oma Buama, Medino Ecoso. Minim say and twice and 9 o'clock the bona pono na numbers near Shanaba. Who said be a political party, make me political party. Ebia a champion I beg you say, yeah, Sabu MPP and I say anything. But who party Bonigoa almost share almost minimum. Minim say and Dudona say, yeah, party Jumavia, Ubia that I don't talk. Because it be out here another criteria on my power beam next in line, maybe about me and I should be saying about and yeah, and she Menoka say, yeah, the who MPP representation, I will have a who NDC representation, institutions, so yet, yeah,
your boat I say even who said got us not the now we are on course say it 9 o'clock bono na come on. Okay, obo yes sir. Empacho mami mbisa na semba kwa daruma. Oh, okay, with you. Honorable dancer. Yes, me pacho exercise ya mu ye ni NI before aba fire service for aba ambulance for ni ekuku awdro ya aban dia eyomuti no. Ne say rep your party clean up exercise. Ekoba ne say na we mu na ade omo agim ado omo kon. Anamo sheda ton safre wo mu. Yo, it's that was safre omo nyina NIB police for immigration omo nyina institution no yeah the party. A party can represent an institution. Into be afano ho our career no munya representing in the party no you can replace it with institution. And the also a political party as MPP no an institution on its own. And this is an institution on its own. And unti omo hu somo ha nyina no omunya agidi say e say ye odan ye di odan ni se na be ya omanfo free chichiri bank e ba omo say be dia ete no you di honi na manyan je say Monday World Environmental Day today enti we munya ebeboa ama ehia kama enti obi bia oba bia otimia na medana say obi o ma ebi nso obi o ma enso otimia o mo dia no mra na be bia ne ha me ba twa mu fra se wo hemfa na mu di ko wie wo hemfa yo ya shate o mobile filling station ye clean gutters through MPP party office nenim ho akofa market Kumasi market and as a Kumasi station na ya ba ofi FM anim ho abeyi gutters na wo hom nyina se member mu na numbers na eba bebia ye kwa kotomo ya se so na yakoyi hom na aha edini kama. Okay, ye mo nyame mpa na sade edoma ba mo san expect mo na adwuma na kontem no na enko ne san ye dasa no pai ani timu pa monya eda ye rep your party clean up exercise a mudi siesie krum nyame nhira mo na omoma hoden nkoso nya adwuma no ye dasa bibia ni a ye be san ba na so obo yo nyame nsa no te fo nyina amen yes, amen ti ena so don okoye bibia na me that be me that's why I that's why I want me be sure say you before my na me akasa atiefo omutie me no na wo senka bitu kwan ne but me decide say no I no na sabi you didi mpani sabi you didi nso de ense ho enti no dia me kwa bia na wo say me put here stop to it ana samia na Nicholas nso eka no who said de bia ya ka already no so oman bapa but so wo ka already no so ana wa anyi bia mankofo ehunu say akwenya ebia kasa na ene dekeke na emom okasa wia ono so titi fam ekoko ye bia eya na eya aha adwen kakra ni tina ma na meso so de na me nyina magya ya ma wa be pie mu ha no nti menya free ha mensa ka niko so ye hwan NPA pani pa on aha enti yensa ka NPA pani Environmental Protection Agency pani fo no baako ewa ha ono so pese wo de kakra bi edito so na fe mi jawo na wotu awudumadi no so ne ekoso ade ani ne mu wa ha no mo na ewu mu amasa ba na ne ekoso no so yetwa ho foni dia ma mo enti NPA boss why ready a wadaroma ma me mo akwa ba mfa mbra Ahenkan FM so obebu odi aman mpatop mini EPFO eduma be miakasa me eduma o global ye NGO a ye eduma sanitation environment sector okay so ye femi Charles Giswan o position o hu di o me executive director enti ye ni EPFO no eduma nti omo no mo ka kire say assembly member for Oda Nkwanta honorable Dennis Open AJ organize room for ama omo clean up exercise enti eduma yenso yembeka hu bi enti na yenso ya ba ye pa o du ani famu no say na eduma ne ko o na say eduma assembly man na ma ye sa na say because issue no eba it has one say Oda be dare cosmopolitan community yes enti krono enyi no o be say nkofo doso infrastructure dine stores so doso enti say gata no ewura ni efin eni anwia o gata no na nsio tobre ya mu ya green ni esi wa crack kosko foridwa eni other towns nsio yi nkofo properties nkofo dine any properties no say dan to na mo bia amfa ntia no a wo be say time be dru na odan so nso be be yi businesses a omo he nyina nti we assemblyman dia
like or the abase yes support no pa thank you enti me am me hu say omu yi gatanu free and Mr. Tumesi ho a omo de call towards MTN office a echo FM echo Kumasi station gatanu ni now betumi hu say omu yi nti nkofo a omu mpie no a omo te enka no ye pam omo ato mu mpie na ye nyina ye beta assemblyman program we achi na wama ya tia say eye enenkwa nti several of yes I bet so sa ama in fact yeah assemblyman initiative yes on that is only by but political parties near other institutions in central for organize the in central for the Ahenkan it's only the vision by but any or no we hear the move say well what said vision here no be it's one for idea number yen na yen betage don't put the samba man oh say muma yen follow ni vision or the by na yen tenechi na ema enye the last time sure we nya inficha no na me can access to say we are bright in share e wo ho we say every month ya yen a cleaner community cleaner but assembly members who say omunyen fam bo assemblies mu I say omo adakakra oh well Ghana omo adakakra enti say CEO answer omo dia to omo so say ejuma ye ja show mo sa assembly members on be no say yen tell mo chi na yen make sure say ejuma na kwani me that be brain but we didn't be a child the executive director for global ye NGO into sanitation and environmental services. Okay. It was a word for health. And I had a train command global. And the media Bemachi said, I'm an ebony city. I was thinking I know man be a cleaning, no, a casa, but also be Jinagotem. Now, Nick, come on, we are no many and the Manibi. And the Yabapo, so I had a minute today. I signed about one. I'm by Hania, the Amanibone, the amount. Okay, now, as I'm drop on Sebu or dear. I said, I know Royal Boss, the Cassati here. On no one amatonka. Kwabra fori so ewo ha ba ba bi owo pa no me nyandru ne ho okay bi nso da obi dum bi ofi FM okay ono so wa ha chairman Ferguson ono so ofi FM ono so wa ha e di central for no ebi wo ba bi omo woni ba bi a me gina sisi ya no me ben wo na wo ba ye nchen bi mo aye no mo be kasa okay yate obo me da se pan e be sa ba onchen nya me sha no bre ne enchimu odi amayen afide ani ada ho we dey adaroma papa ba ko ye ne ono so kasana be ya sero no wato adwumadi so e ba so obobo din bia maye na be sani dwumadi ne koso no wo a wodi wani edi achi no aka ho asem kakra dia kyerɛ ensuo nso to a ya mo famu wa ha no mo na eno so aka kyerɛ bi bodi kyerɛ me ba kyerɛ fa me kwadwon kansa ifre usa ba me store na wokwan ha ye usa fa kwache na ensuo to kasia na amanfo ahwie omobola agum na enam esoro ho na namu saa eba na po na si anim ha no omo chichiri bola na omo du ha na omo de bola na to ha edube du ha na bola ndu ase man kwala na se sa bola no nti empese free na di ko ya mo ya adwuman obi di sa de nbeto bi wa da chiwo no ye bel porto ama tangas fo ejino ye sramo omo hwie bola gum every rubber no ye sramo omo nyai omo zo omo chichiri ewura ebe gu jansin zu ya no ye sramo omo nyai na so omo nto omo fo dia me de mi hu a meka okay na wo ye bi plan wa Dika prebi da oh bi da bi prebi na o twen den me medjuma me nya problem kakra the last 6 minutes bin no jama ho den wo yes e ja ho den wo ko bin ko fu efrade na dey support wo oh mi du nyankopon e bo mo ahoban e na sebi kakra tu memo mo Piotr, no subject. Memo Piotr, 2 subjects. No, there is human. Thank you. The Roman Quadron cancer. If you are to me with the Usa Aquache, Usa Aquache. At the Hong Kong for no. That's Aquache. Debbie, there were Aquache. Okay, it's that 20 Ghana. I'm on front of Piotr. 20 Ghana. I'm front of Piotr. Okay, it's another study airport to our ha, I don't know. You got the way almost in a camp, almost back for one has to teach for no almost and other we for no in our hand more. I might imagine I come up. That's a big kind of give you more and almost crap and almost to Yakaka. I was to see got the what to Team Patrayana wape short video bia ma na de akire etiefo nso muti o miamia odron why? Yeah, Juma me dinner. Okay, nyame nshira.
yɛne ɔboɔba ofori amanfo ne kodi nkɔmmɔ firi akyem dan kurodua ne mu ɛyɛ rep your party clean up exercise omu siesie krom titi gatesim kɔsɔ dan yɛ ɛyi kuro baako a gatesimu yɛ fintem paa gatesimu yɛ fintem ankasa na mekohu sɛ gatema epini ɛwɔ traffic light on mo paa ɛdwa wadwo krom sei nti no deɛ wɔn yɛ ne yɛ yɛwia yɛ na ɛba kɔyɛ bi na yɛde aboa yɛ na ɛba kɔyɛ bi na yɛde aboa sɛ medi nkan bɔ mamaneɛ no okɔ asene RC primary bɛyɛ getting to 10 years nie sɛ dan ya nipa tena musua de nie no wɔn ni bi deɛ wɔn tim na patch ne patch bi na eskufoɔ tim musua de KG4 asam na making wɔn tim esua de na deɛ tɛ ne sɛ yɛsi bi ama wɔn getting to 10 years yɛtwa foundation aflow yɛgya ato no mo ɛno nam soma school na nya mfinhyia do 60 years ɛna school no si daabi 60 years yɛmfa so na yɛnyɛ anniversary ni yɛmpesika patro di machi o Facebook na bɛhwɛ video no ɛna stream live ɛwɔ screen ne so no sɛ Ahenkan 93.3 FM yɛno no obi kroma school ni ɔkɔ school kura yɛtua ne ka kyɛ school system ne yama bɛyɛ dan yɛsiama nipa kɔ tenamasua deɛ no kora no ayɛ problem enti school ni mpanifo head teacher ɛne ni mpanifo management ne say anniversary no mo bɛdi no wɔn bɛyɛ na 60 anniversary dabi wɔn bɛyɛ dia pesika to ontoma to nsafre kuku dam but before then on bɛyɛ luncheon ansa na botani nan so mo di pesika asikeji dan no wɔn si wi a wɔn onyoma ba ko mienu mensa bi nso bɛyɛ ɛwɔ primary blog no wankasa na aboama ehumasua ɛne adesua akoso kama ɛwɔ asene RC primary sɛ me kan impenfo abekansa tibirikuma bi ntem obeti omonka Metosaka konkonte enwani sa metata so kalobo bibia wa yate Bobby osi okay eyadwempa clean up exercise na ekoso no eyadwempa pa nti onyankopon hia honorable Dennis obin ejei atwomdan kwanta assemblyman Pedro Wadi Frimadina or say watching you live the best show is clear and live ewa inva Indiana Police Kumasi Tanoso Kesben Junction asibia Morgan the pork seller ewono okay yati Pedro wa yeda say Coleman Sapila 2 SOD free asin not me anope me kan abato asem na we ode be beden nka Kwame say good morning kwaku na me shop me da say ubetumi do adwen chafo no maba Facebook live any YouTube search Ahenkan 93.3 FM kwantintin bia wie wabobo ano me company fo nchen na me ne omo akodi nkomo na mabuso omo kwan so die nti omo nam ene anope ye de ho no musi ya Asem Dika de betumi ye de aboa nyame adom dwumadie nso by getting to 3 years aso aba pa e de serious shaman for dodo na afunu acha Asem ne ye hu aya se benfo so beyo benfo so beyo uya den obeyo tukwan kwa brochire obeyo yes ebe na no den benfo makwaba madaru mampombo ko de na me adom I hope so hoye pacho mu na mu ya Christopher ana muzdami fo yenya ya Christopher ti na mu na mu kanya me adom no ana kemeti ala adom pacho min cha sem free opening so pacho udin ane
Udibile wadaroma. Yo, Mpamcho. The from Nana Abuaje John, me head teacher or Asene RC Primary. Oh, okay. Okay, nampa cho free. Yo, me crew man kasa de Asem Fusu Iowa Central Region. And two free baby. Mpacho de. And when you abru say, Ejuma ninti. teaching intia. Mpacho. Na eka mo am responsibilities. It depending ni pano. Ubi wa oba baby a opese oja bibi tu homa oni ho ana. They are kind. And ten pin up a soldier no. Nanti oba be head school in Fiani. Pacho infiancy ni. And within 6 years open so ja legacy. Mpacho. Oba we fra say ja bibi kakra to no ma ebiasisi e ko gita. Ye de be kawo. In fact, Juma ye din ho infiancy ni no. Meka se Ghana ha nyina no ni school a ya ye record bia em say oman ye ni nkoso. Ene say bibi wo school mu ha ye friend solar kanea yenya free electricity ana company am produce light o memo nemum awia na ebo ema yenya sa kanea no na so far no me hu bi wo aban school bi mu se Asene RC Primary nkwana sa dwumadie ni bi akoso ho ante no ho na de brem pacho abrofu bi na enam ye former MP so honorable Usubuaten na odom ye abrofu bi na omde solar panel ne no man nyina free US at the bag and na light won de mama na light ye problem o school mo ntani na ye adwuma yen wire school ni nyina nti conversion na ye di project a pese de sie ni so se e benya mo wana ye dia wire nkaye na e fa ba bi ni ya wire ne school ni nyina okay nti na ese metoase a wo nye aseneni wo ye head teacher e wa Asene RC Primary na wo fra Asene ne mpotem na so esanso opeso oja dimpa won se dimpa yesi ahonya nti ena ma wo si anniversary mu bedi mu di gina on mu asi dan keji dan ama school no mo me da asinya me nsha ma me ko de otoso mienu nso agrampa chon so din pacha me de opare atifa na atifa sifo ni bi no ana odan atifa odan he ya na me fi na sifo ni bi no odan he ya na me fi nti nasifo ni bi no oh wow patron so ye den school mo no ye chechwe na msa assistant head teacher oh okay na o your dani bato nya seneni bato support boss oh sa pepe so onye sa pepe ademo bro school ho keji no mo bro ho pa na o hwenkwala da nso keji nkwala ne nkwala o mususa anka ihwemu anke so mo na ke so mutimi nya baby papa timi tena madisuan na timi amunya foundation yi anka condition na awom sa na so ko hesisi ya baby o mutena anase baby o mko na ho ne cry temporal na ne temporal na tie ne cry nsu onya tope a nkwala ne tura bi nsu to kesi ayi ma primary form penifo no ni ya chechefo ni akopeja o nkwala ma primary isanse nsu na to no bunto muntumi nwane yes I ho no nyina e flade e ho nyina nti ema omuntimi kura ye ntwa gisi e komi mom so de omu sechiri ansa ne etimi de ti sa na mo de te wo sa ne de te be ye 10 years ni no sa de te wo ti di nso tobia mo peja nkwada no sa na mo fa penifo no mo nko fa nkwada na mra bia ye sa de hotie ne penifo ni ntimi nsu ade ho e ho susa the classrooms ni susa pa na a ho environment no sa de ho susa se penifo ni okay se nkwada de mo hyede nsu ade bia nti na mo guo no ma cho e no mo dodo ne nso no e ma ho no e okay say but enye environment se nkwala na keji nkwala esu ade e ho sa okay mame nko opinion otwetwe nso mpacho nso din ni wudi bro school mo no mo pacho your friend Steven Asare Pepra me na me ye room Asore wo Asene Asore ne penny order no ye school no SMC chairman okay na ye anniversary so aye bedin so no ye planning committee no me penny a me da no oh wow na say room Asore nankasa enye say mabumani agu de ekoso school no ye mbu ye ningu so kra cause ye bu ye ningu so na say ya anye fair to eye kroma no if say o de wani beto fom a o hwe ensafo wo Ghana nyina na asafo bia wo ni vision ene ni mission na o hwe Roma asafo na ni mission ba ko pa ne say ba bia asore no bia no obenya school wo ho say anya school a na clinic ana bibia ebeboa eye kuro no omumpuntuo ene omunkan ko tena say ne ekoso a yeni eye say keji no ha asore no pa enuti na
me ma asɔre mpanifo ene headmaster akabom sɛ ɛsɛ sɛ yɛpɛ baabi a yɛma no ɔmbɛsua deɛ na daa kyene sɛ yɛni hɔ no mu a ɔmo nso abetia bɛhwɛ ɛyɛ ɔman no ene asɔre no ɛso nti bɛyɛ 10 years ni nam wɔn bɛyɛ 10 years na kurom hɔ na mede kurom hɔ na asene kurom hɔ na ofi ɛhɔ na mefi ɛhɔ nso na wote ɛhɔ nso na mete okay na wohwɛ abakwasɛm kakra de fa ɛyɛ keji no ɛho a first na keji emu deɛ deɛ aka nwuram na aka wasɛm yaka nwuram okay na namba cho ma ne show screen so kakra man wadaro ma ɛhɔ no na ɛyɛ entaabo na nkwala no keji fo no ɛkɔ sukuu ɛtefo mu nti o asene abakwasɛm ne yɛka no a town with over 10,000 population tie behwe school ankwada timusua deɛ tie din ne ano fanfa bayi radio yo si adia na ofa yɛ sɛ be astro tefoma mo ana meboa o de yɛntia no mra ya na baby ana nkwala no kɔ school na ɛnyɛ kra okay headmaster ba yɛ deɛ nyankopɔn hyira no me boni dia na mapagya me mu your friend saying ɛyɛ headmaster ɛyɛ nana aboagye okay watu ho na mu bebre na America kra atwa mu na yɛsɔfo pani a yɛfɛ no Reverend Father Sylvester Japan okay ne time na ɛnam sɛ ɔtwe na onya mmoa bia sɛ ɔmba besi ɛkɛ gyina man sɛ na odi kan no school dan deɛ do mission schools no yɛsisi bi ba sɛ deɛ as aban no wɔ so tumi kɛse ntin ka aban na esi school ɛde ma but ɔtwe ya onya mmoa bia mfa mfiri aban nkyɛn no ana ɔno a ɛkɔpɛ mmoa ɛde free baby sɛ headmaster head teacher yoti there be ɛyɛ Reverend Father na okay oda ɛyɛ oda Roman sɔre da ha me sɛ nyina no anti metewase a head teacher we train Roman Father na ɛmoa bi ama no ɛna Roman Father na nkasa tu anamon na Roman Father no ɛwɔ hɔ ansa na headmaster we eba okay. Problem a awɔ hɔ for a long time be how many years 20 years because asane keji na si keji na nkasa no na yɛni permanent structure enkwala na ɛwɔ mu okay na bibi temporary into upon say Reverend Father na ɔwɔ hɔ no mo no ɔfo so yɛ asenka obenya baabi permanent ama nkwala na ɔmatena sua de ɔmo anya no ɛna ɔno anso ne mu ɔwurawura mu ana onya amoa ɛde free baabi sɛ kɔmba besi ɛyɛ keji no ɛde aman okay nti sɛ Reverend Father ne time no ɛna ɔyɛ sɛ 14 a ɛda enwura ni mu no ntɛno ko anya aban na yɛ dabi anya aban na yɛ ɛyɛ asɔre no ɛne sɛ Father no ɛmoa na ɔka sɛ obesi ɛyɛ keji no ɛde ama sukuu no nti oguso edu na fede na sika no emba ebiemu nti na sɛ ama project no bro be ka sɛ ahawot na so no onim sɛ sika no de hyase na ndu ba bia sɛ ni sɛ obɔ okashire a ane ɛsoa wo nti no odi so bi nka ba bia ko yedu ye ne de enka obenya emoa ananka ebi mpanifo bi hu a ananka aban hu a nanka dɔ ne kon enso obi amfi nanka waboa nti no ono so boss a na ho odin ba fa ne nsam ye emre no anaja ono nso eji mu eto ho na menu apani ye headmaster na naboagye e ba e be mfie nsiani data na menya sɔre pani de beta me ma wo school mu ntina me kɔ ho me ka me ma me wo fa asefo okay ta me kɔ school mu ho no mo data ne ye hye odan ase na ye odan kosi ye ehyiayim nti wɔtrɔtrɔ nkrata bebree yɛkɔkɔ assembly kosi sɛ yɛkyɛ mu besi na yɛnya amoa bia emfa emfiri mu na sɛ ɛdan na school fo no keji fo no wom sesie no mission house a asɔre ne si sɛ sɔfo ɛmɛtena hɔ no mo no ntimi nhwɛ ɛyɛ asɔre ɛwɔ asane so sɛ na bɛyɛ asɔre no ebetimi atu mpɔn nti ɛba sɛ Father ni isi sa keji no ana moving kwala de ba ho no temporary say o within some short time no say o si say keji ni na say ko moving kwala no e de akomu back okay but over 10 years ni na so for 19 years we sa project no na say kwala no o maka mission house no mo na otum nso enye a enye ye nti ansa na nkoda ne be commission house no mo no na ehfa no keji fo ni sua de na me kire say na temporary structure ana ewo ba bia ya yes 14 sa anti mu bubu e no ti bubu e no oh okay na de nkwala no eba mission house ho no okay te ko ba se ye ma asofo e ho no eba odan na madwempa asoro ne wo nkwala ne ho senka asoro bitimi aka se keji ni ho no mo a keji ni atum but asoro ne dwen
enkoda no enkoda ne hunti no ya ma asofo ne kwatena odan wow ena se ba se sofo be ya asore agye so ofiri odan ena ode aba e obranko betimi atana ho no mo intina ka motive nyina ya se onka very short time bi think you see we are no masan akọ eye block no mu back wow inti anko ba ne sa na se over 10 years ni kwala naka eye mission house e ho no mo tene de enkoda na mission house na boso o ma je aboso o ma se mo bro no ena se okọ kra akọhwa edan no na ebi ka se sofo team tene nye dan na nka ye deplorable state sene city ba se okọ no mo a enyu efom ho no mo atutu ensuo to a ba ho no mo nti anabo agede se idea ne ba se school no edi mfie edi osia nti ehun behia se yedi saa afidida no na ye pe baabi ede ye ma no ekọ no nukure nie manage pa because se na kan no yo hoho on free krum han musin obetira de teacher ni de so ka se da ma wa kire wa de no pona boso ya so na pay abet we hu se on free krum han musin or the school no eto na koma so wow epetor be kan so insane bed ya ye raise fan kakra ni empa aboafo na mombo ni intimi nsi kg because ayesa mission house na nkra wum se si akra no edan no they say e kan bebri aba ho esese edan no ye renovate na yenya sofo a obetena ho no mo na asore ne so etimi nyin wo e ho no mo into de ba na ese adwenpa anania opa de papa opa yi kotokwa akọ no so ese eboa no tena ese me so ni masore mpanifo ene asafo ma ene asofo mpanifo ye de enim de ene ahoden e de tai na chi na tokuru bia na ese ewura mu a ye betime di se anniversary ni enya ese cage ne de ama school no na ese ekoso nti mo so far ma wurewurem kakra ahead anniversary eba so yi ye wurewurem kakra be stella no Roma so na nkasa ni nchi free himfa Roma sorry de ese na aka no ni nchi from my man if you my offer so Roma sorry de Italy and a free and I'm going Italy utie edina ese Rome aso nkasa no Catholic okay Roma ni ba bia aso no fini nchi se na obisa no as a Roman Catholic ba aso no Catholic ba ba bia free na esa Rome no okay nti na se free ha no musin baby e de no ba be bo adua na se e ho na efi nti asane de Roma asafo no ifira asane e free room do ye nti wo ho de bet asane na abetena ebo ne bra e de bo o man nti asane na efi nti na wo akwakoye asori ba wo sanso ye panyi e wa asori nim no mami mbiso till now Roma asori wo Ghana ni na mo wo nsawoso wo Italy ana mo refi kwase ebiebie nsori wo amanya ho droso omo kai sa nyoma no mo ne omo di nsawoso cause nyoma we ni na sa anya ofene tight ade amogi na sa ebi ko eho no mana ebi nduru no yo medase mema nana boaje abam kakra na patwa ne so me anso me ye pani wasafonim e wo Roma asafonim na me de me ndi me dwuma wo asene me mo watem odan all saint okay the question abusa ye no Roma no omo boa pa in fact KG na ye sofo pani ye monzuna Sylvester Japan o kope mwa no enye Ghana ha na ode mwa ni free o kope free abrochiri de ode be ye foundation na ya so no asofo ne no so nti ye ka se wo ye parish priest ana pani a wo hwe mpotemba bi a mbia na wo hwe so no so pa nti sika no de ba no nya sene nkwampo na ode nani akire na ada Kali school se wo de ka se parish nti parish ni ti na wo odan no nti ti sa sene hye sibi ti se twere so mo ne ade nyina no mo na hye na nti mmia bi ho na mo so school no ha wo ho nti ode ska no spread call samia ni nyina na ma ska no kra anso na project no ekaye no na ska no de na emfiri Ghana okoje no amonane nti Roma so no besi ne nyina no omo da so discount kokwa amama mu de kobobo a dwumadia nti sa Sylvester no papa no reverend no o hono musisi ho sisi a na mo no ko ahomgie mu e na sofudie mu ba se still obetumi aboa na o kuma koforidua sisi na ho de nti o yare kakra enu nti sisi ano onya active priest kra. Okay, nti priest wo no no so muni na aye baako muni ni tu anamo megidi se de oken ayi ya papa idi nkan se ono so hu wo mpa mu na mo ye ntotoye ono so eni wo hu eneni be na kra no ye ne koye ehye de ye
very Reverend Father Stephen Asare. Okay. Ona is Our Lady of Fatima Parish no ano. Ano na wen fa matepa wen. Ewo St Francis. Lolo kwane denim no. Uko anim kakra bi a baby a omfro Jamaica. Oda Jamaica. Na ewo kwan no ho hwa ye St Francis kwane denim no. Mehu. Onya dia mu we titin okay. Omtaye yi opa de ntia. Environment ne so nti asafo ma no se obi person we na yi o ha na oma ho kwan na Our Lady of Fatima. Wow. So for penny of so sisi an ne Father, very Reverend Father 7. Wow. Sorry. Wow. On so ebo adwumadi a o tachiri pa. Wow, said ye na can very Reverend Sylvester ye no ye gidi se ade na kwakoye honhom e na akoye osumadwuma said ye na ewo nimu no saa na me gidi se wo papa yi a wabaye nsusumu ti ne magye di panso no so de no honhom ne ninim de ne na adwen na abeboa ama botale a school di asina ni so no abam entini se very Reverend oti anope ya chia no na be di akiri Father Johnson Asibe best school sama ono na sofo pani ndi ahye ne nsa ti ono so oboa sa adwumadi no okay na sofo ba ko a ono ona meme ne so nti oda no ye parish no emienu nti ba ko camp ahwa so ne fe no All Saint Catholic Church okay nti ono sofo ba ko e fe no Father Agbesi Charles no no a chaplain o St Francis okay don ko ado e teacher ni nti dwumadi ono so e de ne hira e de atachiri se ne ba ya bibia be kwaso nti asofo wa ha nyina no omuta dwumadi na ti obia ya we anti no edu 14th June na samo ye lunch ni behu obia behu asofo no nyina okay di enkom kakra fa lunch na mo ba be no ahead 60th anniversary no senate yo enti sene ye di nkan bobo so no anniversary no ye ndi ensa endi ye ni keke ye de botai bi na ye de asi ye ni so sene be ya ye bedi anniversary no na ye timi enya nkaidum ne akase Asene RC Primary School bra ye nya mfie adusia no dwumadi we na yedi de share dwumadi no emukena enti ye de asi ye ni so se edika no ye pe emwa na ye de sikeji dan sene yaka no sene ba ye nkwala ntotofia na omo na ye de feed main primary school no yetimenya baabia ma omo atena no pa ho a yenya abrofo bi beye ye mwa ma omo de solar panel ene ne ho akade e de bread school no be mfie mienu achi enam former MP honorable Owusubuaten Adaroma na saa dwumadi no arehosam kakra wo mo ne se baabia abrofo no ba na yetimi waye si ye no eno a ne daso wo ho sanse ye kofa obi ebehwe estimate no at the time no na be 6,000 na so Ghana public schools no ana ya hoodin osika mu na eden nti ye ntimi enye ska anwa school ni nyina ti ya ne se bra ye di anniversary no ye de no so be ye dwumadi baako na ska kakra ye benya de bi awa school mu ho ma mofra no etimenya light e de asua de eye anwumre na ma anwumre du ankwala na omonne na mabonten basa no ka omatima ba eye school mu ho abesua de na fe so etoso bi mu no ye si computer lab dan fefe nanso computer bi anim enemre nso no abefo nkitahudie no enti metiwase a Asene RC ne wo no muni computer ba kokra mu ni computer ba kokra but mo ya ICT enti eno so ya pem enti ne ye akwese kuani a wakọ o hyedem no adro afu obodo so semi do asem jana ya disua na ye bukum me kai bra mo no practice na ICT ye de ba enti kwada no mu de omukọ say mouse ni omuhu mouse omuhu we di teacher for na omo extra de no na aya na omo de omo laptop na omo de akọ na omo de buase ne be ankwala ni be hu na mo say mouse say laptop mouse ni hu ndi anu de ti so hwe bukum di ye pese ye nya sa amfidie ni nyina bi e wo school mo sesi ya oba edan na ye si na aban adawro ma wo si eye edan basic 1 to 6 no fair yes emse mon kofo no be try but do hwe dan we a computer ni ho a na se bibi tos ni nti ye pese eno so ye de kan ye dwumadie ho ti ye normal miensa na de asi ye ni so okay na se mo pese mo waya mo dan ni wie mu si keji dan e na afi mo
pe enwoma gu ICT center na ye empty ni mu okay nti we ni mo target nti na se nyisika nko na mo hwe ni mu da bi mo bebre wo emwa bia wo computer betum dia ba ya total stress 1 bag of cement kwa na obinya ye besum nti me ka say ye nya wofo ni bia e bia start donate ye wo bags ni bi wo school mo sisi a ba say obi amehye omo hye boy am nkai o bo no ya tro bi nsudin a omo I promise you say ano de ya de ntempa mema 10 bags of cement yee mo say eje ya na ni rafi nti mpamto ya na makai na mai sanu mani na nti mo target anything sika no eti mo ye estimate ni sika se na munya mo hwa mo betumi asi kg kokoro bi amankwada na akotinam na amensuo to etete omodan mu atutu ne de keka wo bre mo bre won mu na no wo matumi afim ti mo target ne sen ene ICT center ena afi wire na mpesa mo ye nyoma miensen sika sen na ma target a mo afrase etu ana mo enta nkosi se anniversary no emra na wiye no na mo nya se sika na atumi e de afrase ayi bibi hedi mo target ne sen yo so far no dwumadie no aya hodo miensa na yehwe ye computer lab na at least ka yetimi nya bebe 10,000 a ebetumi aboaye okay yehwe wire no so a eno so be 7,000 ebetumi awaye school mo okay na mom de sika kase wu mpa ene kg dan no ense na mre usi dan a cement board yakọ na eno de ye estimate because eno mani bi wa ye professionals ne bit me am exact amount nti eno de ye de anibu abi aba 200,000 titiska 2 billion wow na bibia no start ne kakra kam mo pese musi adankran keji ne ya adankran mienu na store room ka ho nti 3 rooms na mo besi okay ana mo estimate be 200,000 tina so kakani na abuma ekonanim pa ntina se we no enkoye se uye PT parent na ebia onim dansi uye carpenter unim di onim ye bia fa omahode meboa sa pepe na hedi enoma miense mu de na hiam pa sisia de eka meka se electrification no eye number 1 isa se na de wiase ko no se usua de na ICT ni sa no uni light ho a untimi enyusu okay na etoso mienu eye ade a obi na de be che nti na medana medwene ho se sa brofo a be che ade na ade no skaka krabi ase ade hyem na yetimi use no yentimi nya de na me kra na me de no be che ya na me hu sa amfaso ni ya han ma beji ma de yes tiania se amre ya me ka se kra no saki ya wire school mu ho sisia na kama hu se sa dwumadie na be mfimie no start ye no na nka dimu ama ye pamua bi a obi nim sa sene ase de ba omo be som na omo da ye dwumanti se sia de ubusa me ameka se nka electrification no okay any kg no okay because computers na light no on my be kwa e bi go on mo sa but eno no nye main focus nso no e wo ma obi e wo ICT hu ma bi no de ba be cha fine but mo main target ne kg dan no any wiring no djuma ne kase okay wow na nti so far ma toto asrem penifo bi mabo aban mu penifo amane in fact nipa mebo na baso pa ya honorable DC honorable Alex Inkum aka Abo ye tutu ya na eko na office ye de djumade ni tu na ni ma wose ya de papa ntimasom ntimetam achi den ayo amusika na eba na ya entumi nya bibia o nanso oma no enu nti ya sika na be obi a head mu na otwe won entumu ne ma bisia o mani jipa so se okọ na nije yes cause amusika na eba no say common fund wage incro over 300 anya na be ye enya hin bia nanso oma no enu nti ba se hwi na obi a atwe won omo manya ntiase hu sese na tie entumi nya ni na prekopen kakran entumu ne ma bisia ye o mani je entiwi amomabo mka hyesi ye gidi pa se DCE osanso on hyeda nyi ti ote nyoma bi asepa wa chade so penti ote wa teacher pen on e wa yemfa na o chade wo bebe o chire na minimum ona bu minimum da o nti ote education asepa anti ada no kwa yi brofo bi to no ma wa professional teacher pa wow nti e ko na nije pa se
dwumadi wi sanse obi wa cha de school mu nsem no onim aya na eda na koma ho a onim ene agidi say pe de mu ye DC support ebe ko soro pa ta chiri pa ebe ko soro pa ye ko na ye de ye sresre ye ko na asem o kan se na masevu MP ana yesi o MP letter o se o mo famre me fama me mia me de ba akoma no wow na chese ye dwumadi a wa dia tum na so hwe ma ade na ha no pa se wa ba so fami kono na ya nso ya kone na se bro be DC foforo no na nam se on fan to kran kan ko na ye de sa how no ekoto no na ye dinga de ko dan bra na ye se o dan se no okay na omo nso tu anamon vat late MC man no free Asem Mr. Bempon okay ono so ne time ye de to nanim ma o ma engineer behwe ba na o se structure na ye na mukutwae no aye week nti ye ntimi incident so one say ni so nti we mbebu agu on yebu nti na se skani na ahye nti omo de ye budget to assembly ho at the time okay na that time no mu na ye chair district nim na ma eba ha nti ono kan recommend say menko aha na me fanko to mani na me de koy na honorable DC nsusu mu na mu se ne wa chirim pepepe no o se eja cake no ye che ne kakra nti at that time na ye chicha o se ye de ne beba wow na eja yesu ye o mamba pe sa ba de ma ya asene ye ya asene man ene ocheman nyina anya so mfa so nti emaye no na mefi se ye nyina so betumi aye ya famu de aboa ma o man ga na tumpon a na sa akonya we ya akonya betumi afa so na ya tutasre obibia ye nkofo ni bi kura me se mo abrochi ni ade nti kura ye kase asore for na school for no o man asene man acheman okay nti yesre nya Ghana fo nko a obi a ote enka ye nso mo fidi ekwachiri ya tutase obi bia oni sane meme free asene man mu hai ana acheman mu he ya meboe obi biara eka wakoma bia so no na wababa ye moa in fact ya ye ya dwene se emoa bi ebaba bia no ada ebe clamas no ana ye bebo dwa data de aprepretie krakra no ye bebo saafo ni nyina baso na de o maya ade amaye no ya de bibia ye nka dum de ama omo nso hu se dwumadie we omo ka ho na ye onipa ya de osai nti na ye botai no na dwuma no ye de sample bi atoso brof me ka se team na ye say celebrating 60 years of quality education, the role of key stakeholders. Celebrating 60 years of quality education. Okay. The role of the key stakeholders. Okay. Nti me born tough me born le country kasemo a say afedi da yedi na yede ama adesua atumpon na chefa eye oma omo kabi yeye wo school mu no enso ewo saa dwumadi nim nti na ne seso no de pese ya cha ne se ye wo ankra bi omo chefa ewo eye school dwumadi mu ebi ni omo mako school no mu a enne ebi omo ye dwuma ana omo ni ha mo baabi nti ye hia omo nyina so support afi asore enso wo chefa wom omo so ye hia omo support aban so wo chefa se na DC ona gina ban na mu ewo mpotam ho DC ajatumi na se ne chefa no ono de de aba afi aya awofo a mo ma wo school mu ho omo so ma na yetete omo nti yehia omo so support pa se ne ba ya ebebo ma adwumadi no akoso na ankra bia in fact enipa ba akwa mebo na baso ye PTA chairman oda na ohun se ma call okra no apeke even saying ye fa no Mr. Ampofu Samuel we di dwuma so no pa aya na ye twe no dodo in fact ye as ye tete no pa and we nyini don onyini na the way a watu ne ho asi wo okọ ba bia na me frɛ na we ja de wo ye no na waba we di dwuma die no ba mfie duonu ni akire ni PTA no ampotamu ya akra no me nyini se PTA chama bia timi aye dwuma sa oba school mo de school no no ane dia awi so nko wanka me bisa no nyama bia wa ya abo school no ye de ne baba na team na se ye ya do so nti na ye jabi nti wo ka ho pa na the way a wa abo school no na bepem sa amre no ma money dia na ya papa ba ko de onu free mu ansa na ye SMC chairman ebe on de nyame ato nsa frɛ no eno so ye fa no pani adom ono so ebo modern pa bepem sa amre
nti ne yɛka nya ne sɛ ma maboa nyinaa no yɛnyimumu na mmom yɛhia mu nyinaa sɛ yɛbɛcome together na yɛaboa ma saa dwumadi akɔ so obi baako so ampɛ sɛ mebɔ no aba so ɛyɛ pepiase ampadu yɛkɔtotɔ serɛ no ɔno nso bɛyɛ yɛadom sɛ ɔba bɛta akyiri afei yɛ papa frempɔn ɛyɛ dwumawura ɔno nso ɛsɛ ɔba bɛboa yɛ enti mɛbɔ saa afo yi nso aba so sɛ yɛtu anamakɔ ɔmo no ase no ɔmo gye tu mu na ɛm sɛ mpɔtam yɛdɛ yɛate ɔpani bi ɛfɛ no Mr. Danso ɛwɔ Asene aka Memphis in fact ɔpani nkɔmmɔ bi ani no di no ɔgyega kuro bɛsi ama mo free nyame ne yɛbɔ no mpaeɛ wajega ogusu tu powder gunu so na Memphis jega yenim de otumi no ne sai mfi oko school wɔ hɔ oko school house oko school house Memphis bɛsi ama mo yakɔ na so 200,000 mamu 150,000 kra wayɛ sɛ yɛde yɛntoto yɛ nɔɔma na yɛmmra na mmom no ɛnyɛ sɛ bi a ɔno nko a yɛgya adwumadi no agu ne so obi wabɔgye wan no bi so ma wogya abɔ no ɔpani mɛbɔ na ba so paa me a meba kurom hɔ nkyɛn na mehwɛ adwuma so no a papa no di wɔ kurom hɔ no a ɔsɛ aba so bɔ papapapapa na ɔno pɛ na de whole Ghana aban ma ne sika sɛ ɔnyɛ kwan ɛnso sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔmanfoɔ ɛberɛ a ɔbɛ mo bere no ɛne mɔbɔ na ɛka ne nti no ɔno a de ne bɔtɔm sika ayɛ covered over 50 man so de kwate akama kwanta kwan in fact ama ne nsuo tɔ a unam punu baabi a problem wɔ ɛyɛ baabi a health center no no ama mfumpenfo kɔ abanaba so we che sɛ o nipa ne wo nipa o kwase Methodist primary hɔ a school down na okɔhwɛ a ne bɔbie nyinaa sesa ɛyɛ ɔpani na Memphis na wɔn so kɔ school hɔ ana wɔn kɔ school hɔ o na baabi o kɔ school de so bɛ yamana na ba yɛ kɔ hɔ na wɔka sɛ school bi kura hɔ me de me mpɛ sɛ mebodi ɔbɔdi nkyerɛ sɛ ɔpɛ sɛ ɔkɔboa sɛ school no hɔ nso wankɔ school hɔ nti dwumadi a wɔdi no ɛso a ohia basobɔ a atema nyinaa no yɛnya enipa nse ɔboa sɛ ɔsafo bebre ɔman mu a megiri sɛ nka ɔman atumpɔn nti yɛ fa kwanya so na yato yɛ papa ɛyɛ Mr. Danso aka Memphis na yaka sɛ Asene RC primary yɛ ne nkɔmɔdie no yɛguso pa a yɛdi na yɛnsa mmerepɛ mu no yɛbɛte ne nka na yɛwie lunch no bɛba sie bi yɛne ne nkɔmɔ no wie nti wie a ne bɛhu sɛ mmerɛ ne mmerɛ no sɛ mo ne munim no mmerɛ oni brɛ kra nti sɛ oni brɛ ma ne yere kra ne brɛ mmerɛ ba no ho a menim sɛ ɔba bɛtɛ akyi na mo ɔnso ma yɛ support sɛ ɔta yɛ dwumadie no akyi nti yɛnim sɛ ɛnyɛ dwumadie ketewa afei me director baako pɛ in fact metene so anom asɔre yɛnya director but director waba ɛyɛ Asene man so across so ɛyɛ Mr. George Somua in fact ninkita hodie ne akyerɛkyerɛfo dwumadie so ni papa ɛsɛ yɛbɔ na ba so anye education director for no aba na director me amene na ko share program ba ko ase wo hwe na we down to earth in fact man pa ni na share once pe ɛwɔ asubuafo program na ase ayi omo ye omo lunch anniversary no ɛwɔ na me ne ko share na ni wo education ho pa ɔno so me call no office no ɔse dwumadie bia wɔ ha kra me ba beta wachi nti ɔno so ahye bɔ sɛ ɔtayechi pa menim sɛ bia dwumadie bi nti no onim potem about ne mpanifo a ne yɛ dwuma wɔ education office no me srɛ sɛ yɛ bɔ mu nyina ma ba so sɛ beta papa na chi na waboa ma education dwumadie a wɔ district mu no atimi wow ebusia ɔmo amene ɔmo di nkomo yi ɛyɛ Achem Asene RC primary head teacher nanu CCC ai nana boaje na mene ne abediche ne deputy assistant anase na assistant enso ewa anum sei na mene SMC school management committee chairman ono nso ewa anum sei a ene omo ene edi nkomo nini na ne sei ebri bi atwam na very reverend sofopeni otua Roman asafona no ewo dan ne potem eye se o sikeji dan ama school no Asene RC no na okopa mmoa efiri amano ne na odi firi ase na sika ne baa no nyuma ne dɔso nti Asene RC keji no etumi twa foundation emomu flow yi ekɔ wi ase na hoɔde ne kɔ odidim obopeme a wanya mmoa bia na meken wakɔ ho megye mu wayɛ mmerɛ ɛno na head teacher waba na boaje a waba school no bɛyɛ mfie nsia nie no ehunu sɛ da school na nya mfinhya dusia
na ye very reverend bribi atwemo ye keji dama yi mprempren so bia keji 40 emu oden ano oden eno ti sade a 60th anniversary ye faso na ye de abodwa apesika e de awie keji dan no ama school for na tenem hallelujah enti no ho dwumadie ene egusu a ye di nkomo ba ko mienu miensa na before say program no beba so no so mo ye lunch na afi wo mo hye dapotia 60th anniversary no ebeba so teno ho ene ene mpenufo ahia ye di enkomo yi ma me nko so asori ni mu onso de wo ha na wo edaada wa se referee no enti no enso no nso no say ya mo gba fore me pacha ai tini mo betumi atu da ku biesi wono say ya gba fore ye sike benya bia de ko school no straight mo betumi ai sa ye betumi ai sa asori no ewo botai bi sa na se wako Roman asori penya ye kan asori a sika ye yo mo ya pa Roman asafo e kan hu bi se ya mfa antete asori no se wako Roman asafo mu penya auto no correction first one second one we are and one BBS o de ayi kwesi for third year anhwa ebeye yi betini nyina achi no asori na egbo no homoden wow ade abrofo no discussion muntina ma mutima mu dana oh what say first no say they me kana me reference first say asofo no mrofo no ba o de milk powder any say ayi master boy me me teacher dem ayi da bi aduane milk powder de ho dem ani emen enti eno na say omde share asore no okay enti sese na kwase bibia enti na so no oba so bi onu so no mo mba beje eno ye first no aha ba sese enti sa okay Jennifer ho say do say ye na yema ye de ema wow na wo hwe Roman asafse na medi kan na nia asore ni hia e de boa eye community no ene asore na nkasa no e do so pa sisi yakwase wo hwe collection to na dodo na eko for asore no asofo no entity ye cause say ye tete omumum esa say ye tete asofo no na omotima nya nimde e de ada asore na no because uni asofo e beda asore na no a asore ne yeti ase ewu usade no mo ye na no mo nya experience o ana meboa baby aye ya sorry ko se da bi ye ne se ni na no mo nya experience tade ntinom san tiska de komma wo mo se de tete wo mo asema wo kana asem na nye nipa na betumi aka wo kukudufo se otumi aka ni pain se ya sorry a emusika je edin nye nipa na betumi aka sa asem we no kranso na asem no kranso ye kan ye nto sabi wo kan no kranso ho ahi we are making so bi atwe nwochenwa atwe se twe enso no kran na wo kan no ye ne sanso anka beboa intade ntina wo mo ye ne samum na wo mo masika efri asafo mu ba no emmoa asori man na sika mamu mo ko simi sanze bia obi wa asori ni mu opese okọ school na se sika nka mo de koma sofo akọ school no ana mo de tete no mo no mo de ko boa no okọ school wi a onya ba bi gina ni wura mfi mu da asori bia no ho a e wo Ghana ha ana se wiase a e boa ne ma ana ne sorefo e chen Roman trem asafo enu me di kan e de start ye no ye mfa ne se asene o hwe school ensore ya wasane a edo so pa se obia 8 years school e da so okay Roman asafo masi school me de ma asafo ma no na makọ na manya nimdie na madwemu abia ebeboa community no but o hwa entisa me yi me fan say president this orthodox churches no omo na ewo that vision no e na sika bia so na asafo ma no eyi no ye ma asafo ma ni hu say musika na mu yi ye no we ene ede ye ede amamu wow it me fan say wo hwe asani Roman na say ye to collection ni esika ibinya no ye de boa asafo na because asofo na ayetete omo classrooms ayesi clinics ayesi ni nyina no ye asafo mana na ye benefit ede free ho unlike other churches na o collection abeto yi nyina because ehye ba akofo ebotom na otre ne ede no we de ye asafo mani nyina na enya ho chefa ewo ye o collection na oto no se me ka se ye de tete asofo na me ka se ye de mo directly bet ye de boa enya ntete ye de amomo o hwe Roman asafo ne other churches na before so bi be ba abonten se oye sofo no na asore no atete ne yie ama odimu enim asore no enim nyankopon asem esese ode hye
ɛyɛ asafo ɛma no cause one tete nipa ko ni yi a obegyina baby bi a ɛho hia sɛsɛ asafo ma no enya enti yakora ehia to dodo na no ɛba yɛn asafo ma no yɛ ayɛ nkyɛn na jesu bi ka sɛ yɛ boa ni nyina no de mas ɔsɔfo na ɔde de sɛ dwuma da man nti yɛhu ne sɛ ɛba yɛn ankasa yɛ hɔ ni nyina na ɛba yɛn asafo ma no yɛ ankasa yɛ hɔ no mo okay so ye kalek nhihye mu no ye obabi asofo tena enti asene no sene na oka no omo mission house no na asofo enketua no etimi betena but sofo pani ankasa bebe e ka se parish no afa mom na omo aye nhihye a omo pese sofo pani betena ho enti omo endi omo ho ema sofo ankasa betena ho nti no omo sikasem nyina no omo de call da enti ebasa gise asafo ne oda sofo no ekohia ansa na eba sika famu a omatoto no mama omatimi e de abeboa ye de nkomadwetwe ni isi da ben na lunch ne beba so penfo ben san mato nsa frɛ wo mo den na mo ka kire awofo mo mako school asene RC enkwada nkasa nso mo kɔgye nimdie ho no mo a mo nim bibi sɛ daachi bi on betumi afɔ no mo ayeye no den na mo ka kire mo nso ɛna afi asafo manso den na mo ka kire mo ɛwɔ lunch na eba so 14th June no kacha toni enko sene wache mo no ye pese ye launch no 14th June ye ukade be na wotwe na ya to nsa frɛ mpanifo bebre ya honorable DC MP ye former MP na nanoma ewo asene ene na atrankonya na nakakari apew frempon ya to nsa frɛ no ne ne mpanifo nyina ti launch ye be hu mu nyina afa ya to nsa frɛ nsonsori a ewo asene ene ne potem afa ya to nsa frɛ schools a ewo ye district mu nyina nso se omo so emetai schools ni na schools ni nyina obi a makura ba kokura mra se okay at least woto asewunu kese a na ebi atimi ache nam woto asewunu kese a den kasa yo etwi kasa ya bia se woto no wide gunsu na net ne so na se gunsu ase de mu yi nam no ache nam mo asewunu kese a woto no kakra bi dia nam no be kakra bi woto no kese a ba ye taba mu se ye to nsa frɛ obi bia ye ba odanso a ya to nsa frɛ mpanifo bebre ya emrenti mitimi bo mu nyina din na ne yesre ne se edane duru a eye anopa 9 am okay ukada no eye 9 am ye nche bebre nti obia emfa na ni hwe eye asene RC primary eye school mu ho a na ebedi sa adwuma no na se ne yaka no obia odi biba beboa ye no ye nyina yepamu emre ne du ne yebodin a ebeka no na ne ye wo se ye de tai dwumadi na chi no so no etimi akoye nti bibia ne ne so bi nti ase bi obi ewo baabi romani bi titru akana koma ebia ne 10 cedis bi 20 Ghana bi 5 cedis bi opeso de send boa dwumadi amoba be di a number ben obetumi ne wadi nsa so yo obetumi dia fa 0553 799 639 mitimu bium 0553 799 yes 639 edini ye John Nana Aboaje me number ana bibia ni so a say bia nye sika obetumi afre okay John Nana Aboaje so na oye head chair school na no okay all right ti abusuan ya mo a trimumpe kuta omo no so pa na nana wo obi obechia no yo na yako machia my wife Madam Florence Ofori Opare okay ochade wo St Anthony GHS ewo woda wow machia na machia me aso me sofo to obe ma mani bi so teacher oh omo dwumadi ombedi de me jade hye nyamensa okay but o de on show bia me nyame de adom no abo me nim se de abofra bia betima ye no ye guide omo no ma ye mo ye nhye amofra se tintina akoesi tinesa wo fa hye nkwada so munye se na enye on enye ntina nkra ne bi omo nyina na akoda wo hwe na nim dia tu sa ko egbotira
kebe bua no so da ongo school ubako be no bo se dwuma bi obi di no wakɔhye obat nye saa dwuma na na nka opese odi na mo asa ho kye ne no ma be ne pushi na akɔhye okay ti mesa kya eye mesofo Father Charles okay agbesi onna ye sofo hwe All Saint asafo so ene masor penny eye Mr. Etua ene asor man nyina ye wo All Saint afi mecha Father Stephen Asare ono so ye parish priest or Lady of Fatima otayechi one na bediechi Father Johnson na masa achia eye katkis wo odam potam he nyina wo dwumasono a omudidi tai ya sofo echi na sana meka mecha me PTA chairman na macha eye Mr. Danso waji anuyi ene mpanifo a omo beboa dwumadi nyina meche obibia wow ya tie da se mame nko assistant head so patron so wo bibia be ka twato wo bia obechia no na ye mfansini ye nhia o launching ase yo said my master ne SMC chairman aka no ye kan say launching ne baso nti ya tutu sire obia mra meboa ye san say de ye ni nyina no ye school no ene mofra no omodachi nti ne ye ne sa nti de obia kakra bia ketua bia nsa I sense ye nim say yes ye bro we cast a little drops of water mix a mighty ocean nti no nkakra ne nyina ye kekambo ma e betimi aye bibi kese ti kakra bia obia no omfa meboa na school ne ntimi ntumpon menim so ochina bia na meni ho ochina bia na master ni ho nanso omo beba chiri no eba na sa bibia nso koso ye betimi aboa ama desua nsem no nso etimi akoye na nkwala no so daache se de ye ka no etimi etumpon eti na de meka midma no sidi ya ne na me so se de muka no simi chia me yewe abeta sare chia pa menim se sabre wutie yan me chia o yinfa ba cho me meti aboabo sese enti me ne na wa ha okay nto no so ye den o ye chechwe ni okay wo yinfa ezo ni share school ana wa cho no so chade o yin okay, owie na ayi ewo Asane Presby ha okay Abuabu Presby ha ni service on nti guson kakra okay nti michia no pa abeta sorry sa pepepe ana me sanso echia me mame Augustina otu na me sure pa michia obebre Asane Alsi atwetwefo nyina echia mo enano pay echia mo enano pay nti mame ko SMC so Jamai opani we da sipa adentem den na so ka twato wan na wo ne chia na dodo de meka na naboaje abobbo ni nyina so no bet yesi se owura efina so san kofa yenchi ebekoso ada eye Asane Jasehen eye nana amoda dum okay ohwe ye committee SMC na ono ne ohia oda ano ho no mo papa no eboa pa na nsera ne ho emfa no but anytime bia obekọ ni nchen bia no onya akomapa ene odo editie wasemo a odeba na mesan so ada eye Asane he eye nana kakaria pa nso ase da ye kọ ni nchen de eye invitation ye kọma no ogien ofe so say edu ba bia mpanifo sa okọ manimu ya na fe kakra na se ampopo kakra wo ho but ye call sene a osi a owe kan mo ye na akoye se ya ba fi ankasa nti ye dana na ase ewo ne mo a ode boa ye ne mpanifo enyina mifiro na mada machia me first lady okay eye Ohima Esther me hokani first lady eye Ohima Esther okay ene me maame Ohima Esther woyin odan oye nurse wo aboabo he ya aboabo health center hono ehona oye nurse ewo wow ene me maame abena jesiwa a wasene ene me bra pani Asare Justice me manom anti ekua jesiwa o mani di na abuboy ena anti wo mi se me de neto me maame we pani nti nti mo ni di ntu ase okay ti gba na me de respect ni di amano oh wow anti ekua jesiwa okay ene adom na na adwo adom ene ketwa na waba echiri no michia obi bia ezo okuta tre okay miguso amekomani mene mi fi wura Mr. Apia da Apia ene bonkwan michia bonkwan mi fi wura ire no
Oba di na ebon kwan. Bon kwan. On ne store ho no. Bibi e de enkwan bia no. Wo anya bia na se won ko ho no. Owo asene. Owo odan. Eye ka price hotel no. Enchen ho na. Owo. Bon kwan. Bon kwan. Uko jo odan se unya bodian obi a be hu no. Momonica contos board e banchi bibia bi wo. Bibia e wo ho no bi. Facebook nyina wo ne store ho no. Pe bia benya bi wo. Bon kwan. Okay, ya. Tia no pa ne masofo pani ne eye Roma asafo man nyina a me cactus for eda oma no. Me da wi biara se. Na wa wona asu guso na opese fie o na e ma on. Oh. Se Bible say ya me kana de Bible say ye ngun fan se empoano anye se empoano anye. Na you are ready there. O se why ready? Okay. Okay. Enti eguso. Ene o name ceremony baba. Ebi ametoa me bia so mu nyina mo so. Yate. Bada wa so asepa se wa ma yesa kwenye. In fact da meto nkrama ba school mo hono manage wo so de to akoma so se obabo ama dwumadi akoso nti meda wo ne wo staff ene mo boss odi Ahenkan se mama yesa akonya kesi se yentimene amansan kasafa ejuma enti anamase na etiafo nti da mo so mase pa me chei teacher chengelenge ba ku yo mo nu alawa but teachers are what is with me there no money pa alawa de o mfe na alawa yes no college no na je say alawa ne bad there sa ne nani age ene tie ne wawu alawa no there say eboa no pa wow ya tintin ne ye dibesia no mse na ye be share 14th June na launch ne said ye be ko bia yenso ye de enimo nyuma betachi na bibia ayefe na bota ye hwe no yensa akanyame ene eboafo ye be share yo ede mo se Asemi Dika chima menzi ajobo ajoa prestation achi meton saka kokote enu ani se metata so kala bi bibia wa o munya de mani abre menti abozeke enu tin ma wo baby on fra abozeke maame na wo mi siedro me menta mi kukwazi ye beti program nya Asemi Dika ansanna mako asori amakwasori ko de me kwari ye no mi ko de kwazi o beti anana akwasori ko se be pamoni free on anana akwasori Bono set of feet, muffin and no one. Send me one of my combat. Need on the musubi. Send me one on a mewu. Miguel no. Unyami bono set of feet, muffin and no one. Send me one of my combat. Need on the musubi. Send me one on a mewu.
alawa o chade e wasene house primary eje wo dia eje nko green now Asem yi di kachima menti adwo a press station ji beto on saka kokote and man is a tata so kalobo bibia wa o munya me meni abre menti abozeke and we team awu baby ofra abozeke maame na wo mi teach me menta ku kwazi e beti program in as me Dika and sanna ako asori amakwase mu de me kwazi no mi ku de kwazi obeti asana wakwasole so se me pamu ni free asana wakwasole Enti wo meko sisia no Asene RC primary head teacher John Nana Boaje one na assist any SMC chairman eni omudi nkomo no ni na efa 60th anniversary mu bedi on be launch nansa 14th June 2023 ya na omudi ahwe date on be launching no butane ni so mo ye launch ni de sikeji dan simple omu bi omo san piska de awoya edan ni mu se ebusu a na mo dibi aye computer omanya computer lab but akade enim these are the targets tie moa titu ni roman for mo moa why na ewiase na kokokokokokoko a esan besi na chi tie na ye moa why uteku simple ade obi a utumi de boa utumi sende na de aboa head teacher no ne number odi ajaye bibia ni na person na kasa 0553 799 639 hey me say 10 cities cross Sunday ebetumi ayo won say o send 10 cities aboa Asene RC ayi primary ama through that enhire bia obenya no ebe ye won titu ni roman for no je wo bia Sunday 0553 799 639 mame nko maso me ne honorable Charles Intiamo ya assembly member ma achimu wanti fo ona bo adaru ma no pay matching yeah ipacho empomboko de na mi adum na mo so boko yedi ene udi nkomo awoma so ache wow na anope wo wanji ipacho anope mi ba community motre me tika moko oh nesa ade to ani mu na me de beto oh ene ya baby 5 gates ya ti wo kwa kohwe emu no oh oh ene we dia rewo na adinam kafra pa se ya fro ba be ha o oh ejumano sanete ya Dika ma o ya akọ kafra so se uye nipa bia ebri bia bebo ahoma mbia no se papa oboni o waya hye o nya hye o frɛ o giso na oni nya kasa yada wase Dika na ona bo wedi ye monitor se de ade ato ani a wakwa kohwe mu kra sisi a odi kofie mayem bisa o keji dan a ewo achim wanti RC school mo no mu yi ehun sema kosisan ebri bia meka ye no kasa o ye se o ma me da bi kra se engineer beba na mabudan na gu matumi abu agu ana edan no mo de ntumi emungu ba engineer aba bebe ento ye so kwa control report na o ma hu ni beba be temi no ka say the report no mai na edan no susu sa aye trap na ne kwala no susu na okay na amanye no ombe fa amanye no ko no ache o ache money me kata ya na me yes engineer beba no em se ni week pepepe em so te en kan wa fidie ni so ase fidie ni so nteno week pepepe an ba yes assessment ne be we bia na ba ko no kura na edi nu agusu na enua no so approve for me na no so Asem ebesi eneno de ente hu bi enti ona bu sesi den adwen pen timpo ben na mafa na wadaru mama me mbusa de ekoso Asene RC school mo no nyina no nanan matra nkonya nim nanan mu yawe pa enti kura me ne nwat ma kokofo won ani mu fe
ọmụma n'esia ọman no na efi ebenya nipa bi ọmụsem obi na ọmụ abụọ nye tumi ayị ana ebeka eche a because yare na ekuku mkpara afei na yɛbɛyɛ sɛ nsɛm obi kɔma awofoɔ no yɛ akɔ akɔma obi ka mfaso obi ne so nti ampa ne mpanimfoɔ akasa a sɛ ayɛ sɛ ɛbɛhyia ɔmanfoɔ no na kakra obi bɛtumi de aboa bi ayɛhwɛ ne aduane na sɛ deɛ ne to assembly ne so a yɛbɛhu a na ɛdi yɛ mfada no mu yate honorable yate yɛdase paa na nananom mo aba mu yi a mo yi o masuti o mo nso edi timpo bi san ba sɛ ɛwɔ sɛ mo ne ɔman ni hia ne ɛhwɛ obi a ne nsɛm wɔ bi na obetumi aboa mo masi dan dwodwoba bi ama kegifo no nananom aba mu yi de yɛnya gidie san sɛ yenim de osiawuo na trankonya wo mutumi yɛ ɛno ntino we mo aba mu yi de gidie wɔ hɔ no mo yɛbɔ nyame mpa nso sɛ bere bebam na o mahia na timpo we aba mu ntem na owu afidi a enkwada tim wo wanti ausi keji dan mu no wo matumi afim ona bo me nja wo ye dasa no pai ene awoba wo de amayen mesme da ma se pa ni mi sira mo ma ma pa mo ye ebi e branda ene ebi se bia me ma so ama e pa cho yo yate yenso ye behwe no mu pa me nja ona kodufie asomdwe mu oni nyame nko bibia ni a ye besan aba ona so ye dase mesme da ma mo ai areho wakani pain or assembly member onne Denchembo district assembly mpanifo na tenase efa adwen oti se yebebodwa yabo ahemfo amane yebebodwa na ye ne oman na hia ne ahwe nipa ne nsem obi se ombetumi aboa me yesi dan a se de be ya enkoda ne be free owu afidie ne mu na ma enkoye se atorenchem na si ekun koda ne bia na epran koda ne bi na afi ne ekwa yiska so what asem assembly man kan enti aden wanchi ye kroketwa damoni ayi agudiara ya tu asa asasi weso eye kroketwa atimwanti eye kroketwa atimwanti obi dan esion ma ehome te atimwanti eye kroketwa school ya yakama asem ye edan sion mo over 12 years former MP Honorable Kisi ene kopre bai but ye jato no 12 years ene akiri obianka ho hwe keji dan so bra Facebook live na be hwe de tie keji dan bra Facebook live na be hwe de dan ne tie achimwanti o enye kroketua bi o achimwanti wanti Alanga. Hey, Denchembo district. Ademu MP donation kwa no e. Denchembo district. Hey, Ghana bakwasem na asase a yetu diamond wo so pa che. Denchembo district. Na diabo funa time kra ne say Teze ko assembly on man kasa be yen krata asem e de hwe mansini ni na so no ekwan yakon mu de enfuturo se tu we nya ni wu enu time ni na ati e ade abofunu se ye be san de ya no afefa ho kwanye ko district assembly kwanye hwe dan ko da timusuan de wa chimu anchi keji na we na nyame amfafia abusuan sema hu we kan asem we yaka ne be emprenum nsia be ko be ensunie yakwa assembly ni district engineer kasa wakwa na adwuma
aban fa sika ma ya ontumi nye hute DC mu aban ne tudo ontumi nye hute DC infa ayi strategy bi ngwa kwama ya nya hu bibia ya twen sika ma ya ontumi nya ho hwe we na ya mebusa mu senti DCs ni ayi MCs no eya anti no se aban fa sika ma ya ontumi infa strategy bi ngwa kwamu na no leadership skills na wa infa yentumi mfa bibi ngwa kwa me be generate sika de bia ya me boss odi anka kwa me eboa ye example say enti no yentumi kro edom egum achim wanti na nke bia DC honorable set bi kran ba ya bodwa kese pa ya announcement e da say obi ankwa from ye meeting and ye share kro no e wona peking kran obi a ya kasa ya church ne mamu a ye rezi fund ye de besi cage dan me DC me 100 cities kroma form so form de ti DC John DC jina onom we 100 cities a one city crowd beba 2 cities food beba ye nim na so no ebetumi abubu ntagodan ayo wo afidi ebetumi abubu no am ya tumi craft start se ye nsida no ko ebetumi aye bibia ye bebo so ebema hoden abam ye to ye twen common fund enti Ghana DCs ne MCs ne de bebre na sa ga me kwa metumi a DC IMC se me twen sika ba na ma yadwuma oh ana se me ko office bi akopre bibi se ne nkanka simple nka dom bebre betumi aye Ghana DCs and MCs now they depend on government ti be fie du na ban common fund na kem ne maya ukobeka cho say ban common fund ne mine timi nya hwe that's why you tell you sana obeka cho meanwhile we school in conforma negum enti mfa say this honorable said bi kran ya batch mu wanti ya bodwa ya hia wanti kroni na ya bodwa adie politics amanyosam no mu ya no e90 enuma weni na kom a ekutia wo mo tomutumi nye amanyo na ye Ghana no ukom a ne tiny na hini na bufu na eye nti no ekutia wo mo enti se mi yi manim odokwan so down to earth meni omanfo ni hye ne adi nkomo no eye mo den pa na nya san pa de anka masini ni kro bebremu ke betumi atumpa with that government cause we yi kwaku yi kwame yi yawo yi ya kofi yi a kakra kabu mana ai bebre sisi ana odi aye enya ya nipa no so ye na wo se ohun se sika no so abanfa so a hey o friend 2 million times obey you 2 million times 0201944485 alawa o trade wasene RC primary ote asene bangaro anope matching 0201944485 and 0554820910 0554820910 eno eyo frauma ubetumi afra baso. Hello, good morning. Oh, yeah, my first caller. Hello, good morning. What you say? Pacho you din baby akasa free mama. Ego ku feel you. Hey, atimwanti. Ana dem kan wasem to afrentem. Me ali o chacho ga no. Ede ne yo. Se bebre. Se bebre on. Ai. As emotional one kan. O kafra. So ukno ho de. Oh. Eh manam wa why? Machi. Mo nyamishra. Anope ya din komode na so woka. Ba ku be me fuachi akeke. Me fuachi amu a 20 ya. Asem. Tese nana me kan okroma asem ne kwa kan hwe. Oh, de, o masama. Sa? Adai. Say je ba omonko a omo mini pa ho. O komu ji pa ho a enken kwale ebi o ti enye. Asem. So mo ken di ado mo sida kese. Wan asem na wokan. Anyi we je asem na ken. Ba na asem na wokan, info asem na wokan say o mo ano. So ba o say de bi hu mo ti ya ju fara na hu an kai be ni. Wen chan kasa nyoma koso na nyoma nkoso. Basa. Eden. Baby, butu. Baku how. Yare. Mami nya nonko manko pass mama no. Asem Dika. 0201944485 0554
08209110 wobɛtumi afra aba wo ma no so na yɛdi nkɔmmɔ. Sophia Sophia Edo biabaywa hey ajinwanti bisi mu komu mo bro hey empini for ho nanso unkuncho wo ho ajinwanti eda ka ho mfie dunia tire obiara nyeye keji danso ayu afidie enkwada timu asitin so aka ho ebusia adani meeting biaye. Hello, good morning. Morning. Pacho odin baby akasafi wadaroma. Akasafi. Asenese. Uwe se yo no mo. Oh, okay. Pacho yeti odin. Oh. No pay the boko. Aseni Roma idea. Na che. A che papa. All na me cry me school. Hey. Papa no PTA chairman friend Mr. Dom Befi. In 2 years couldn't be in Fiani. Oh, me 2018. Oh, okay. Tis when you may be here. Monsieur Juma. I want in van. Already, you know, as an essay. Aha. Oh, where the Usia Jumasian were me when in that 10 cities crown so their support. Why? Oh, yo. Remember one number now. Namande minim. Unimo. So I'm tired. Coming and that so school. Oh, okay. Until 10 cities crown so their boy. Yami Bishra. Why? Yo. Mo Yamishra. Achimwanchi. Hello, good morning. Pacho din baby akasafi. Pacho jina ye kakama wa homa ne nye. Kebra kun wa homa ne emunyo kra o. Me ton ka kete. Debi enye sanfre biem. Hello, good morning. Okay. Eba chome council rep your party clean up exercise no koso e watch more than tie na enve hunjim. Good morning. Good morning. Eba chodin baby akasa free. Amwache Abuaje kafra why Abuaje achimwanchi Amwache de minyendu Facha men kame san obobre. Okay, Abuaje enti wa no pay. Wanchi ono say a political zone. Etitu kuta pipita. Yeah, Casano, we be a line, ye wanchi pa radio station be politics na doko yanchi in Casa. Yeah, Casa, Munyati voice, you come recorded there. Wow, she win na efe. You why? The PTA in a year of my making it almost a bit to an etuation of credit. Now we bear 20 times our wage. See, they made do hope. Baby, I'm not you. I feel cast on ya, a hot town can you walk on. They do my own didn't go on you. She said, there was of the soldier. First, they said, penny or that. You more, kind of good. Which my boy, I can't return to a home. I'm afraid to be before you home. See, I make us a broken year or so. Because a yak, you ain't trained to empty and I be BS and so no other business. See, sir, or call them Jimbo Moquine. Papa, a grandpa could link it a true answer. Okosha, Saquano, political party people so call your puta or my dad to go after as I say. In the party to make us some issue, Yanamatoaba. And to measure, Yaka actually away.
sika biara wɔ wɔn nkyi yɛ akɔtia mpatam gold sika biara wɔ hɔ yɛbɛsrɛ adwuma no wahyɛ asɛn fensi hɔ a bowura hɔ na ɛma wɔn nkyi fa no to mampemfra na yɛn nso yɛn na wɔ ase obi apɛ sɛ ɔmo kasa but ɔmo suro sɛ ɔmo bɛkasa no ni asɛm no nti ɔmo kakra ɔmo ka twi wanti Asem Dika. Hello, good morning. Good morning. Pacho, one of my lives who didn't baby Gaza free. Blacko. Okay, what baby him? Now a woman munye, my auntie wanna pay. Yo, and a pay here. Punch up here. Kebra kwa woman in you. Luciamo. Uni abuana. Abu. Abu infa. Na ɛhɔ network sa na tie. Dabio, ibien tadiontisa. Afoti minka. Afi mitonka. Okay. Nyakopo shirawo energy mapa. Yo, anapa ide the Soviet na mecho after the issue akaba o mind say nyame boss na ye o mind dwuma wo dam no so no last week the young announcement chairman boy the president dwuma the big fakita and samo the kana the yi ka tell them the serious one in the end that is one is so toy in the quick move na this them but Debi brako on mane nye Momoden agina ye na san frɛ why yɛda ɛpa cho yo mo Asem Dika. no cresa Dika. Hello. Hello. Eza, what you doing? Friends, achima chance. Okay, ye two ano pay. Dabi, friends wa mani munye jinaye. Me to nkan so me tene ketekete ana hwen bi nam. We sorry. Abentia, but to make a Patran. Aha. I'm George Niako. Iki bokumo ni minchiano. Minchia sa company phone na. Ento kusi. Police station yakowie o. They say we di order na wakapa ho. So no dia se kodon wo your mama panti unso kodon. Ti ono de oni hwe ye fa ho. Me kodon we. Ama menya. Awe say ono ne kan san kire o wan kan sa ada na oye program na me na me produce no o frɛ na wo complain no se say dan kura hu afunti unso kodon ho o your mama pa na mo don ho a na ya kono na mpenifo kura mpokura atwom adwan ba so so obama mpenifo ni obama yaji kiri ni mpenifo ba be na omodi adna de anama ye na ye twa mate me de man tene san se san no kan de amate oni ento ba why san no kan enta ma me so me sra me yewe me kata no enti mana sonte se sra ya do dawie me no me aso am ta start e pese de efu enti ya sra no ya pese fo ba ya fa no ya me ya ma ye mi di ma fo de ayi ya pese fo so ya yan pese de ta ho na sa fu ara da no kwa ye bi ya kata pese na so de sa kwa na kodo Ejuma ya nzu se mo den comment ne efudu bedodu Ela so ya se fudu no bedodu a megba me da da go popo sa so no afra no te se no IDP ne ya hwe nanim ti me fra te se no ri a chat telephone na no me de yeli enso beka bia no e ti akomi no me ba no ana me ko na ayode na mo mri se gbo se ya ko Asem adwuma na se ya ko ma na adwuma asase omo nko edipo bele bienu mi ensapa nan ensipa no maba etenu de be sata fo mpeni fo nyina za na sata fo se
kase ko di wo hanma ye nyina ye bomba ko ye go for ye we ya abasa ye be politics be party afi nu be party activity we famasi we ebe ti saka ka bebiri and so kase ye di kana ye le obi a ye le obi a ti ye be saka for say omuntu mu nansi for na ye kase ye nyare ko ye o ma adwuma ye nyare ye bomba so ye ko ye kase ba ko mienu pe e ko ye dia se me ni pa ba ko mienu pe na ti ekwe yi mu ye do so pa me fi ta duku na obi aba ekuta no ana o de ti ekwe mi abasa amuale ye do ni ebo MP ti ni ebo di se ti ba ye so ye bia ifi se ebelele eti yanso na wose so fie keka ho ti ya yo sa pili di sina abo bia ene enu de be ka ya de afa ho eti kusi ka kebe twa ka ho de me da se yeso so okay mate me da se pa Prince FFE achim achiase Asem Dika achima menti adobo aju. hello good morning Yeah, morning. I say, pacho you asa okasa no from crowd what me kasa? me to kasa batasi munye papa Hello. hello Yeah, what me kasa? mu pacho din baby akasa free Yeah, I'm for that is your then here. okay ampo for diet you Your friend say, offer you work at toilet one now. Liberty. As over or about toilet someone sign I won't sign won't go for packet for the gas you. na wa tra baby a bridge bi dana nso bi e fase bebere no Yeah, na wonya do one. As we sign it to hospital down on my corner. me bawo dia wo kan ne ye dia wo free hospital ba na na say Yeah, we sign it free dancing. Some of the team and any mabon signing. Oma packet by the castle na kuta no. Omu boy on the man kuta no essay. Yes, for almost open the castle open and boy you go on. And the offer can never check it. Kuta no essay. A first one. I say catch up on a bunch of by our own ability to nothing. We are making much one and a second a cotton points we do no more say sodas. Couldn't be. All for grab a chrome grab. Not they will see no food to her. And you're fine. Yes, sir. And telephone to one more. No, when you're train, time or down quickly. We took one of your own or down grand count or down village. So that or down for a the same 24. We took one of one enemy. They make sure that you want to go down. But there's a watch or trying to offer power we are going to check it. It's all near between the song pack of the car, pack a car to see on the same boy you go. Only near the wounds and to do what you want to say. okay They almost stop for it. mu ya da siampofo hello good morning Good morning. pacho din baby akasa free Hey, Black. okay na je no oni ambre pan so be so kasa wo so mo yetio If I could use Namincha, MMC, and former MP at more than honorable future at 2025 or 7 MP watching more than number 20 in my years. It be a year number 2. You make one sentence, no. But when I'm or Chinamwa, your management, I walk down on the swan. Who's in name say, Julia Remy is soon at the top. Bear is now Monday so toying. So no one chat, the soon year. If I want the 24 and my if your mom comes on the bay, yes, we say to them for me, yes, I say to the CC on and a bay and 24 by moi. Now, I saw me and to say the truck because you're showing her, you need to see what's not in Tinam watch now. I could see Pachamuna Yam now. Now, you pick up record. Yeah, according to Gatten, bay soon with your flu near ye, Bolan, so near Peck or no, not fair.
na ochana so bola bi so zongo ono last week ko yo man djuma ochana mo lesa koto aso na IFS ntwini afana kra ne ka okay check controller ono so ebe MP wachim swelu yate ya da se bra ku nyankopon asaba mpacho din ba bi okasa free Didi ziburu. Asene okay yeti wano pay. Zakoku. Za. Ana udini say. Kwa ni nkusi buadum. Bijina me kan wasa no. Oze. Bijina me kan wasa asene so. Omega hono mo nana. Aha. Yesre ye company for omo ye na mama ho answer. O kan no na no kan na mete pa na metu ho na monso. Metu ana ensam ne nyani na ya ye beka on radio so ntine se ibu ho no ante wo emfam ma na de ache. Efam ani so nke o se me bom mama ne kra wo emfamam. De atene se DC ni 8 Enoch Bini HSL ti DC ni 8 Enoch Bini o chese sa yamna ne da no mahu pa na engineers nso wo aye plans so mba behwe na ama behwe mpo nti de omo twen sisi ayi sika sade bo betum de abaye nsisi wo no mo ti no omo ya we why easy guru say easy guru Hayford Frempong ese o hwe me live was Sweden and a Hayford hwe me free ti Hayford nyankopon hira Cephas I say hello please I am a junior brother of Mawuli and we all Mawuli family trying to reach out to him but we've not heard anything about 5 days ago. Okay. Ane baba kan. O message no can be. Hello, good morning. Good morning. Pacho din baby akasa free. Kwame Obaya makasa fasane. Obaya achima sene. Mayenti wana pay. Ana pay na minshla oni djuma fa oboma o mangana. Amen. Ame ma de sede ba kwa me de tu anim ene se oya asani makadi school mo hono. Bridge bi da ho ankola fa school pa pese wo be hye na ehu ye so to na yire a makosho mekai enya no free assembly say ayi machine ya ba be ye adwuma ho no mba na ho no se de akoye nsum ntin machine na ntumi ansa enya no Obaya we fra ho maneso sa metodi school mu won mo bridge no yakwa kwahwe ansa enya ne se e won ma kwakwaye nsunsum no machine ye se machine e ba be ye dwuma won no e wo ntumi antake sanso odi agro beka tie no ano de ansa enya no ye from Mr. Meya ododo na from master o ye former head teacher oko wa ho me giemu Mr. Amiyao aka Master or Asene Bangalo and pay good morning Michapa wow to me free basso wow to me text message wow to me so there was so fam ye bi do contribution by nan Nyankopon on shroud sports for no eba Mr. Frank usiesie moto ewo Odan New Station Junction Nuna ne frasa ante atma menche die tiba pempem etentama ne de ko antentam so ne de ni hantwone ko nyame nsu nti ebeyi Mr. Frank amen moto fo amen hira wo mtu nyi oye no kwa ni de be ama ti Mr. Frank usiesie moto ewo Odan New Station Junction hono na wo oya menti ade share ano pe mi chapa papa na bra kwa American so nsu siesie moto SIC nchen mo down through first feel ofie FM hono na bra Eric nso wo na bra pia nso wo new station road nsu siesie moto
Eze kromi anum say dia mentia ope motor repairs mu gina mo na so yo mo a. Anope mi checha mu ni na. Ore baba ka. Di obonyu me Bra Nelson Kwame Asante dimi ko Facebook live ni YouTube. Billyman a technician on duty. Mitinem emo di Ahenkan Kwame Yeboa. Me din edi kwaku. Anin kusi bodum. Nyame adom me di usi ase. Yenhia dasende. Me ko repio party clean up. Mini party bia